Kidanje toksičnih vezanosti. Ovo je tema današnjeg videa, podsjetnika za vas sa 2. stupnja. Kako napraviti postupak kidanja toksičnih vezanosti. No najprije da objasnim što je to i kada se to radi. Primijetio sam da se mnogi od vas ustručavate ući u taj postupak. Prvo jer vas je strah. Bojite se, iako sam vam to rekao na tečaju, ali svejedno strah je jači, da ako krenete u kidanje toksičnih vezanosti, da ćete izgubiti nekoga ili nešto, da će se odnos razoriti ili da će se napraviti neka šteta. Bespotrebno je ulaziti u strah, jer reiki po samoj svojoj definiciji je tehnika koja radi na najviše dobro i vas i svih drugih koji su uključeni. Tako da, znači, nemate straha da ćete napraviti nešto loše, da ćete pogriješiti, da ćete razoriti neki odnos ili napraviti neku štetu. Znači, to zahtijeva vaše povjerenje u energiju, u univerzum, u život, konačno i u vas same. Da, potrebno je malo hrabrosti, nije to ugodno, ali ta nelagoda koja vam se može javljati kod tog procesa je uzrokovana vašim tijelom boli, vašim egom, vašim umom. Ona ne dolazi iz bića, nego to je zapravo strah od promjene, strah da bi vam možda moglo biti bolje. Onaj nesvjesni strah koji svi mi negdje vučemo, nosimo i koji nam se zna aktivirati baš onda kad bi trebali napraviti neku promjenu, neki korak naprijed, skok vjere u nepoznato novo. Isto se događa i sa tretmanima, dakle kad želite ozbiljno poraditi na nekom odnosu ili na nekoj drugoj temi, javit će vam se takav strah i otpor, želja da odustanete, nalazit ćete svakakve izgovore i nećete ući u sam proces sa povjerenjem i svega povjerenjem u sebe, a onda povjerenjem i u energiju s kojom radite. Dakle, to trebate biti svjesni i jednostavno se baciti u to. Zapravo je postupak kidanja toksičnih vezanosti vrlo ugodan, na kraju je ugodan. Nije kompliciran i donosi jako velike koristi za vas ili za onoga kome radite. A sad, koje su to situacije kada biste mogli taj postupak primjenjivati? Dakle, za sve odnose gdje je potrebno očistiti toksične vezanosti. Znači, kada osjećate da imate s nekom osobom problem koji ne znate riješiti, da vas ta osoba guši ili da se ne znate izvući iz tog odnosa i ne znate kako postupiti, znači kada vam iznutra intuicija govori tu nešto ne štima, tu se nešto mora pročistiti, a ne znate kako, što, onda je ovo postupak koji ćete u takvom slučaju primijeniti. I pazite sad, ovo se ne odnosi samo na partnerske odnose, ovo se odnosi na sve odnose. Znači, na primjer, sa vašim roditeljima, ili sa vašom djecom, ili sa bračnim partnerom, s kojim ste inače možda i u dobrom odnosu, zatim sa prijateljima, sa kolegama na poslu, sa šefovima, sa nekakvim poznanicima, susjedima, dakle bilo gdje osjetite da imate nešto gdje vam se neko zakačio ili ste se vi možda zakačili, isto je, znači da imate nemir, nervozu oko toga, da vas to muči, da nešto treba tu raščistiti. Znači za sve oblike odnosa. Jer ovaj postupak nije samo da uklanja toksične vezanosti, dakle ne uklanja dobre konekcije, dobru povezanost s drugom osobom, nego samo ono što je ovisnički, što je energetski iscrpljujuće, što je dolazi s ego razine, s razine tijela boli, dakle sa razine trauma, neriješenih stvari koje imate vi ili druga osoba ili uzajamno.
Znači to se raščišćava, znači raspletuje sve, raspetljava, čisti, olakšava. Dobro ga je raditi, dakle, kao što sam rekao, kad god osjetite da imate neku težinu u odnosu sa nekim. I radite to bez straha. Nadalje, moguće je raditi i sa osobama koje više nisu žive, koje nisu više na ovom svijetu. Dakle, ako žalite za nekim, tugujete, ne možete preboliti tako lako i znači izaći kada ona normalna tuga već prelazi u apatiju. Znači, za preboljevanje se može koristiti. I također, ako imate neriješene odnose ili osjećaj krivnje ili nešto tako s nekim koje je umro, naprimjer da ste propustili nešto napraviti ili ste se ponijeli ne baš lijepo pa vas to grize, znači možete u takvim slučajima to napraviti. Nadalje, primjenjuje se za bivše partnere. Znači, ako želite s nekim s kim ste bili u vezi, pa onda raščistiti, odnosno da ne vučete to u sadašnjosti ili u novi odnos, pogotovo ako ta neka bivša veza sprečava da se otvorite za nešto novo i da krenete dalje, znači i za to možete napraviti kidanje toksičnih vezanosti. Dalje možete kidanje toksičnih vezanosti napraviti i sa stvarima, na primjer sa kućom. Ja sam radio ljudima koji su htjeli prodati kuću ili stan i onda je trebalo napraviti kidanje vezanosti koju su oni imali sa tom nekretninom da bi se ona oslobodila za prodaju. Pogotovo kod starijih ljudi to malo teže, to sam imao takav slučaj gdje sam radio kod dosta starijih ljudi za prijatelja. Jednom sam to radio, koji se on je htio prodati vikendicu, nikako je nije mogao prodati i zamolio me da mu pomognem i tako smo napravili kidanje toksičnih vezanosti između njegovih roditelja koji su još uvijek bili živi i te vikendice, naravno uz dozvolu. Ili ako nemate dozvolu, onda se to provjeri energetski, kao što sam opisivao u videu o tehnici rada na daljinu. Pogledajte si to i podsjetite se kako ide traženje dozvole ako nemate direktno dozvolu od osobe. I u tom tretmanu ja sam dobio dozvolu od njih oboje, znači njegovih roditelja, napravio kidanje veze koje je bilo zapravo prilično brzo, nije bilo nešto komplicirano. I 3 tjedna kasnije vikendica se prodala. Oni su inače pokušavali prodavati godinama. Tako da je ovo jedan lijepi primjer kako se može olakšati takva stvar. Isto je s drugim stvarima. Znači, ako ste vezani za, ne znam, bivši posao, za nekakvu životnu situaciju, pa vas ona sprečava da se okrenete prema naprijed. Dakle, možete napraviti kidanje vezanosti i sa tom situacijom. Dakle, krenite, kad osjetite da treba nešto raščistiti, krenite u to s povjerenjem u sebe i u energiju. Bez straha da će vam se dogoditi nešto loše, bolno ili ne znam. Osvijestite u tom trenutku da vam to radi vaš um. Da vam doslovno postavlja klipove i sabotira vaše nastojanje da rastete i da budete dobro. Tako da, ja vam preporučujem, ako do sada niste, da isprobate to napraviti. Možete krenuti komotno od vaših roditelja, posebno tata, posebno mama, pa redom dalje obitelj, partnere bivše, sadašnjeg partnera i što treba. S tim da je dobro raditi pauzu. Znači, nemojte baš radi se inače 4 dana za redom postupak, regularno. Nemojte sad 4 dana, pa odmah 4 dana sljedeće osobe, malo radite pauzu jer je proces vrlo intenzivan, moglo bi vam biti previše, tako da napravite pauzu. Znači, obradite jednu osobu, dakle napravite kidanje, uklanjanje toksičnih vezanosti i onda krenite
malo napravite pauzu nekoliko dana, tjedan dana, pa kad osjetite krenite na sljedeću osobu. Također bi još ovdje htio reći, sad mi promaklo, dobro, sjetit ću se kasnije. Dakle, kako postupak izgleda. On traži malo vizualizacije, ali nemojte forsirati. Znači, najvažnija je vaša namjera. Naprimjer, da želite napraviti kidanje toksičnih vezanosti sa svojom mamom. S tim krenite u tretman i to je dovoljno. Dalje, u vizualizaciji, što ću sad opisivati, ako uspijete nešto vidjeti jasnije i tako, super, ako ne, nije problem, bitna je vaša namjera. Neki od vas mi se javljaju s tim postupkom, pa onda znam kako se muče. Neki od vas vide razne slike i imaju osjećaj da nisu ništa napravili, ili da je to preteško, ili da to ne mogu, ili da nešto tako ispričava. To vas isto vaš mota. Možete napraviti jer postupak je moćan i jednostavan. Znači, ako imate bilo kakav osjećaj težine, to je vaš opet vas pokušava sabotirati. I sad sam se sjetio što sam htio reći prije. Dakle, sam postupak kidanja toksičnih vezanosti, to nije samo doslovno kidanje i ništa drugo. To je zapravo iscjeljivanje. Znači, iscjeljivanje odnosa, odnosno vas prije svega u povezanosti s tom osobom s kojom ste to imali. Znači, ako vi nosite nešto u sebi neriješeno, pa se to reflektira na toj osobi i vašem odnosu, taj tretman radi i iscjeljivanje. Znači, to nije samo ono puko kidanje vezanosti da vas onda ostavi tako. I sada kako ide postupak? Dakle, klasično, vi se otvorite, energija, svjetlost, ljubav, energija, svjetlost, ljubav, energija, svjetlost, ljubav, 3 puta, dakle školski način otvaranja energije i zatim opet ovako ruke postavljamo kao kod svakog tretmana na daljinu. I zatim ispred sebe vizualizirate sebe i drugu osobu ili situaciju za koju radite kidanje veze. Ja obično sa lijeve strane sebi postavim sebe, a za druge strane tu drugu osobu ili situaciju i okrenem kao da su okrenuti ovako jedno prema drugome. Znači, to je početna pozicija. Otvorite se i vizualizirajte sebi drugu. Ne treba to biti doslovna vizualizacija, dovoljno da imate namjeru. Pogledajte se onaj video gdje govorimo o postupku rada na daljinu, pa ćete znati kako vizualizirati. Znači, podsjetite se na to. Nakon toga, prvo uspostavljam kontakt sa sobom, honča cešanen, treći si pol, crtam ga, honča cešanen, honča cešanen, honča cešanen, pošaljem. Naravno, ovo u sebi se izgovaram, ja sam na glas za vas da vas podsjetim, i pošaljem na sebe kao kontakt s namjerom da raskinem toksičnu vezanost sa tom i tom osobom. I kad to napravim, dozvolim si vidjeti kakve su to toksične vezanosti. I tu se malo pustim. Dakle, jako je važno da ne dozvolite da vam počne brijati i stvarati neke slike, nego je važno da dozvolite da se to spontano pojavi, ako se pojavi. Pa onda pokušavam vidjeti o čemu se radi, znači kojem obliku su te toksične vezanosti, kako to energetski izgleda. To mogu biti nekakve niti, vrpce u raznim bojama, tamne, svjetle, paučina, smola, lanci. Imao sam u obliku koplja, u obliku pipaka nekakvih, u obliku svjetlosti, čak znači, zlatne svjetlosti od druge osobe koja dolazi na mene ili za osobu koju radim. Znači, može biti u različitim oblicima, tako da si dozvolite to vidjeti. I ako se pojavi, ako ne, samo ćete znači, imati namjeru da postoji toksična vezanost koju vi želite presjeći, prekinuti. I kad tako se date malo vremena, vidjeti to, osjetiti,
bez puno analiziranja, znači pazite, samo promatrite, bez analiziranja. Tada imajte namjeru da to želite presjeći. Jednostavno, možete zamisliti zlatni, svjetlosni, mač, srebrni, metalni, samo od svjetlosti, znači vizualizacija kako vam dođe. Mač, sjekiru, nož, pilu, ja s rukom znam čak zamahnuti i kao da vum, to presjećem. Ako je nešto ljepljivo, pauči nastoji tako, onda znam s rukom čak prolaziti ovako uz osobu, uz kožu, uz auru, znači i to kao otklanjam, znači mičem još dodatno, onako, evo kao bacam, evo, prekidam, znači radite taj postupak. Evo, Sašo mi je jedan primjer rekao da je on zamislio čokurej, prvi simbol koji se ovako vrtio kao motorna pila s kojim je vum prerezao te vezanosti koje on radio. Znači, imate slobodu. To je vizualizacija koja vam olakšava, ali bitno zapravo ono što energija radi. Znači, prekinite to i ovako kao da s rukom odmaknite, a doslovno s rukom vam znam mahat po zraku da ono to odmaknem i onda što napravim, brzo nacrtam jedan čokurej i postavim ga između sebe i te druge osobe da spriječi da se te vezanosti ponovno jave i uhvate. Znači, pazite, vi radite samo na sebi, ne dirate drugu osobu. Vi kad presjećete kod sebe te vezanosti, pustite da to padne ili povuče se prema drugoj osobi, napravite sa čokurej zaštitu i druga osoba vas se više ne tiče. Vi ste bitni. Ponekad da se zna to pokušavati ponovno zakvačiti. Ili od vas može ići na drugu stranu, jer obično je to uzajamno, nije samo druga osoba kriva, jel? Uzajamno, niste slučajno vi došli u kontakt s tom osobom i razvili tu vezanost, znači imate i vi svoj dio odgovornosti koji sad iscijeljujete. Ali bitno je da se to prekine, da se vama olakša i onda se dalje radite na sebi. Znači, zato ja stavljam taj čokurej da držim da se ponovno to ne uhvati, čak nekoliko puta ga znam crtati između, ako je jako to nadiranje tih veza od druge osobe. I onda, kad to tako imam osjećaj da je stabilno, onda se okrenem prema sebi i radim na sebi. Znači, tu gdje se to energetski rezavno, tu zapravo nastaju kao rane, energetske rane, koje je potrebno iscjeljivati. A i ne samo te rane koje su ostale od tih vezanosti, nego zapravo taj postupak iscjeljivanja vas. Zašto ste vi uopće razvili te toksične vezanosti? Znači, iscjeljivanje da se vi promijenite i da više ne dođete u situaciju da se razvije nešto tamo, uzajamno, jel? Ili da se druga osoba ne zakači. I onda, dakle, okrenem se prema sebi i radim najčešće sa seiheki, dakle, drugim simbolom, i sa čokurej sa prvim simbolom radim na sebi. Znači, tu gdje su bile te veze, ili idem po čakrama, ili na cijelo tijelo, pravim seiheki, pa onda čokurej postavim i šaljem energiju i puštam da to ide 5, 10, 20 minuta. Doslovno iscjeljivanje. Ako se još pojavi tijekom tretmana, dakle, budan sam i pazim, osjetim da li treba negdje nacrtati simbol, slati energiju, nešto napraviti, utjehu dati, što god vam dođe, znači raditi klasičan tretman. Šaljem energiju i tako, pustim da to ide neko vrijeme i onda, kad osjetim da je gotovo, dakle, kao u postupku rada na daljinu, nacrtam jedan čokurej preko sebe da zaključim tretman, još jedan za zaštitu kojeg znam zarotirati oko osobe, za zaštitu i zatvorim se, zahvalim i tretman je gotov. To je prvi dan. Tako izgleda. Ako radite nekom drugome, postupak je isti, samo što onda ćete zamisliti tu drugu osobu za koju radite i temu, osobu ili situaciju za koju radite kidanje veze. Znači, isti je postupak, samo što sad zamišljate nekog drugog. A ukoliko se radi o preboljevanju
neke osobe ili ako, svejedno da li je ta osoba živa, neki rastanak da preboljevate ili smrt neke osobe, onda nemate baš tako drastičan tretman, nego jednostavno vam je namjera da raskinete tu tugu, da se otuguje zdravo i onda otpusti, da se zapravo ta osoba otpusti. Znači malo prilagodbe, tu jednostavno nekakva zdrava logika morate primijeniti. Ali bez puno filozofiranja, to naglašavam jer mi neki od vas se javljaju pa onda od toga naprave cirkus, kompliciran je, uopće nije kompliciran. Dakle, jednostavno je i vjerujte u energiju i vjerujte da to možete. Nakon što tako napravite kidanje vezanosti prvi dan, drugi, treći, četvrti dan radite samo iscjeljivanje na sebi ili osobi za koju radite. Dakle, klasično otvaranje tretmana, Honsha Tse Shonen za kontakt i onda Sei Heiki Chokurei po čakrama, po organima, po cijelom tijelu radite 20-30 minuta s namjerom da se iscijeli osoba od tog kidanja toksičnih vezanosti, da se promijeni, da shvati što treba, znači svojim riječima afirmativno što god je potrebno za osobu radite. Drugi, treći, četvrti dan su iscjeljivanja. Obično je 4 dana dovoljno. Ponekad za neke stvari ja osjetim pa ne bi čak dovoljan 1 ili 2 tretmana, ali evo, možete se držati 4 dana za svaki slučaj. Koristit će i vama i ako radite nekom drugome. Ono što bi još ovdje htio reći je da ponekad ja drugi dan, znači drugi tretman koji radim, provjerim za svaki slučaj da li je čisto. Znači nakon kontakta dozvolim si malo opet osjetiti da vidim da li se toksična vezanost doista raskinula ili postoji još nešto, da je možda ostalo u pozadini ili se možda obnovilo ili tako. Ponekad se zna to dogoditi, znači da i drugi dan još ima ostataka, pa onda ponovno napravim rezanje, s istim postupkom, čokurej, da između jedne i druge osobe, znači da spriječi ponovno povezivanje i radim tretman iscjeljivanja. Treći dan obično ne treba, iako nekad ja i znam provjeriti ako sam drugi dan imao, da je još bilo nekih ostataka pa treći dan provjerim, ali uglavnom se prvi dan riješi većina, drugi dan ostaci i rijetko kad da treći dan ide. Ako vam se dogodi da vidite i treći i četvrti dan imate osjećaj da niste ništa napravili, vjerujte mi, onda vam to vaš radi spletke, klipove baca pred vas da vas sabotira jer energija je moćna i ovaj tretman se napravi. Zbilja. Prvi dan već se riješi, ponekad je potrebno drugi dan i ostalo iscjeljivanje. Ako vi dalje vidite stvari, to je onda vaša brija. Nije realno, pa se morate malo opustiti, možda napraviti neku meditaciju prije tretmana, da isključite i onda da krenete u postupak kidanja veza. Tako da vjerujte u proceduru jer je vrlo učinkovita i moćna. Osjetit ćete olakšanje već nakon prvog tretmana. Ja često radim to sa ljudima, mogu čak reći da sam se možda i specijalizirao za kidanje toksičnih vezanosti i ljudi mi znaju javljati već nakon prvog tretmana da su osjetili jako veliko olakšanje. A to je to, kad se prekine ta vezanost, kad se prestane gubiti tu energija, naravno da osjetite olakšanje i da vam je ljepše i bolje. Tako da, evo, podsjetnik, kako to napraviti, da se ne ustručavate, da vjerujete u sebe, da vjerujete u energiju. Nakon nekog vremena možda će s nekim osobama biti i potrebno ponoviti taj postupak, pogotovo s roditeljima, znači obiteljskim odnosima. To ako su teži i dramatičniji, vrlo je vjerojatno da će kroz neko vrijeme, ali ne mislim sad nakon tjedan dana, 2 mjeseca, nekom ne znam, možda nakon pola godine, godinu, ako izbije neka situacija ili tako, da mislite da bi možda trebalo malo napraviti kao neko čišćenje, možete bez straha
ponoviti to. I još jedna stvar, nemojte misliti da to znači da ne volite svoje roditelje ili osobu s kojom to radite, jer je to glupost. Mnoge krivnja sprečava da to radi, jer misle da ako to rade da će odmaknuti tu osobu od sebe, da ih ne vole, da ih ne poštuju. Kidanje toksičnih vezanosti je izraz vaše ljubavi prema samima sebi. A ako vi nemate ljubav prema samim sebi, kako ćete onda dati i drugima, i toj drugoj osobi? Jer toksični i ovisnički odnosi, to nije ljubav, to nije zdravo i to nikome ne koristi. Niti vama, a niti drugoj osobi, koliko god da vi mislili da možda je to tako treba biti i da to ne može biti drugačije. Tako, ali ne, to je nezdravo, ovisnički, bolesno, toksično i to treba isceljivati, ali vi to trebate isceljivati od sebe, za sebe. Početi sa sobom, a onda često ćete primijetiti da se na drugoj osobi promijene stvari nakon tog postupka, ali zapravo ste se vi promijenili, pa onda tako zračite, reflektirate na van, pa to primijetite i na drugoj osobi, ali nije se druga osoba toliko promijenila, vaše viđenje i percepcija se promijenila. Tako da, evo, to je postupak, mislim da sam sve spomenuo. Naravno, svaki je individualan, zato velim, važno je da vjerujete u sebi i da budete dosjetljivi, domišljati u primjeni, kreativni, da ne sumnjate u sebe, da ne sumnjate u energiju i u sam postupak, ali isto tako da budete i samokritični, prepoznate ako vam zabrije, pa onda počne izvoditi cirkuse oko toga. Tako da, Reiki je rad na samome sebi prije svega, jel? Rast, osvještavanje, spoznaja, tako da i postupak kidanja toksičnih vezanosti takav da zahtijeva to povjerenje. Naravno da ste u početku malo nesigurni ako ste tek završili 2. stupanj, ali praksa čini majstora. Pa evo, to je to za ovaj video. Ako imate kakvih pitanja, postavite pod video, molim, ne privatno, nego pod video da i drugi imaju koristi od toga, jer malo mi se prečesto ustručavate u grupi i postavljati pitanja koja nisu baš osobne, intimne naravi da bi zahtijevalo 1 na 1, jer mislite da su pitanja glupa, da su nezanimljiva i sve, a zapravo sve je zanimljivo i korisno, jer svi učimo, pa i ja dan danas dobivam pitanja o kojima nisam razmišljao ili za koja nisam siguran što i kako, pa mi bude novo da to istražim. To je normalno, to je dio procesa učenja i rasta. Tako da nemojte se ustručavati, budite aktivni u grupi. Pod ovaj video mi postavite pitanja vezano uz kidanje toksične vezanosti i na taj način pomognite i drugima. Evo, pozdrav iz Rijeke.